Marco man ngena phakathi man. Ubani yena lo? Iza nge ngena iza. Sanibonani. Siyalibonani. Njani? Hayi sikuna. Can you help you singakusiza ibani igama lakho? Mina nguvezi. Kushuthi bengize kulo baba lo Magubane lo inyanga. Magubane. Wamyazi? Cha. Hayi, amazi. Amyazi. Manje wazile jwang ukuthi uhlala lapha. Kushuthi ngizomunye umngane wami ohlala la eroom 8 block C. Room 8. Amyazi. Amyazi. Lacha. Wabona ke baba manje kukinga enkulu kakhulu lena Magubane ngizokusiza. Ngempela kero yakho iphethwe ikhanda okanye or maybe amathambo amathumbu. Phethwe yini? Phethwe yini? Ya utsho ukuthi problem yakho yini? No problem phela mina. Vale. Sokusiza kanjani mana problem? Ufuna umuthi? Ufuna umuthi wentombi? Ubata muthi wantombi? Kutsho ukuthi wena usishishimani musa? Bathi ngiyazama ngapha nangapha ayizona ziyala. Zithi ngimubi. Sezangiphi igama zathi ngu-Akli. Shawezi ke wabuka nethi ntathu yena mubi le kanethi. Alishela la kitala akili afuna la ntathu. Akili kanethi. Akili atamela kwa. Ya sondela. Manje bhekala angithi uyazi ukuthi imali phambili ngitshela uphethe how much malini konjani trend musa ya kisakwana uzele kanini ukuthi bona he Akli adule fasi mona phansi hlala phansi la ay bhekala isitulo sikamakiza lesi ukepeli shiwali Akli hlala phansi Akli ya kanjani Akli Wana he kamu nemu no mungu bona harize jina hare muneo eminya ina Magubane yakibele lori ya shota ya kodwa kuqala asiziyenze disguise ya unepili hare ntseke ukahla kholo hore ngaka neti ya Hamba sishishimane buya mantunja zaka nize kulo mfana rendoda iyanifuna ngibona ke manje kuthi wena ndonda kuthi manje zonke lezinto lezi bezikubalekela zonke zihamba zizabuya zonke zize la kuwe kuthi wena uzibone ngamehlo uyabona kuthi igama lale muthi kuthi yini iphuma emgodi isaletha wonke le mantonjazana kuthi abuye kuwe uwabone nesi hey ebuseni uthela kancane esipeyitini ku-size medium lokho kutsho kuthi medium itsho kuthi undikindiki uyaliyazi lindukindiki litsho kuthi neutral uyazwa mawuthanda ekuseni ungasala double
intombi zizokuthanda extra more kusuka namhlanje wena agri zintombi zizokubiza abuti beauty dikoti marane wena mawubona intombi bosokhipha bokolo ewe uyivule bokolo leyo uyivala ukubona bana intombi dika hona di hey abuti beauty Asozothanda ukubonga manje. hayi mukuyana hawubongwe hamba kahle hamba kahle beauty Hey, beauty. hamba kahle Yeah. ahona beauty alithobona thina selimpifela yona Hey, uyazi ukuthi yini wena Mafukeni? Kutsho ukuthi wena uyikreva yakudala uyasise kana kule nikweza chelete muna jirwa uboni muna nqeda chelete engadakanga balaka hayi ke re ka mbona ke rekile ka tiba ye ngwe thongwe go tsifela tse e ngwe tsona bitsa America kwa ke hota ka zipi ntate yamba ke zipi seta ke za bua ke nthwe tshile muna ke batla kukumbuka pa ndo hayi yekela makopa yako mina ni utandi nifuna mutoko hey uyazi wena Mafukeni ikona nyento uyikhohliwe wena le mfana le awuntsheni le muntu mayengasebenzi imayiletara uzayinika mali ye guarantee money back yakhe shilwani usikakhathathe hey ufuna kufinya ligazi uzakufinyisa ligazi wena Makhize neyakuthiye ekare ke miledi bona wena uske wa khathatse moshimanyana yeo o tseba hantle hore ha de khutlisa bokolo yeo e sta moriana ke kotsi fela hey ene makangaleta mbodlela ithila buli odwa le bokolo yeno akeke aitlisa isina le thokana le jwale hey wa tseba tshirwane hona le ntshwe ntseng ke na ho ka ba jwang ha re kanka meriana ene ba kubane re rekisa bana di somane ba se ba di khare re ka tshetse ngata ambe ana chiwa Mafukeni uyazi ukuthi kanjani wena man awuyazi lutho man kona manje utengisile muthi lo awuyazi ukuthi maybe lo muthi lo wakona ile wokubhodlisa maybe umunye waku micho kupaparaza umunye maybe wakukhipha moya nje kuphela noma uyazi kanjani moya hey or maybe ile muthi le yokugijimisa abafana bafana what's like Suzy Lilizi ke batho bana ba eleng di special attraction ke ha ke le ka harabona nka etsa tshoteng atamte Mafukeni awuntsheni manje uzobona kanjani le watu ukuthi izishishimana bona hechwa ha ke le backstage ke le e busy le Suzy Lilizi di shomane tsena di tla honna dimputsa na ke tsa jwa e be ke re bona hello na muriana please man Mafukeni aseri mbifi ne unienzele favor man please man wangatengisi man stando sami man urizi kulezi shushumane zakho please bona ke bontsha di shimane tsena hore muriana ona o tshasiwa jwang wa bona se shimane se futhuma tsa ke muriana awunitsheli utsho ukuthi lento yakho izasebenza nje ule hore kwana malawu di shimane tsa mono se muriana hayi di shimane tsa bana lapeng di tlotsa ba itshasa ke batho ba tsebang ke sebetsa jwang neng kae jwanga utlwa he Mfukeni kutena mfondini udliwa zincokuthi Chawi ke ne ke mpa ke ruta mokgotsi wa ka mona Tshilwane dance e tshakele ene ba bitsang hore ke shaka boom. As far as I'm concerned andiyazi kwenzekani kuna lo amehlo sexy wena uyabhinyalaza uyazibhoja adoda ndavangana
lihlele izonwabele unke ngakwazi usintshe kanti ithekela ezothando separaparana kwezondawo Madod, man, akho ndoda engandiboleka imali engange-90 rand apha kuni. Ndakuyibuyisa ngoLwesihlanu noko seyilinenzala. Le ndawo imbi imali edolophu sikuyixakekile. monna Chawe. Ibe hakuni ya yona he. Ka Labohlano e ka kgokesele bokae? Lula nje. Ndakuyibuyisa i-150 rand. Hey Mafukeni, hey phela iningi le mali le. Hey madoda, nitento ukuba ningandinika imali yololo hlobo. Ha, monna Chawe. Ke re ho rona mona. O tlile banke tse pedi tse kgolo ka ho fudisa lefatsheng. Yewe. Empa he, ka Labohlano e kgutla ele 150. Mfukeni. So umuntu angazibonisa isityebi ngale fafi yakho ne? Kodwa as far as I'm concerned, last night ubungenamali eninzi nje. Uyithatha phi le mali? Hayi Mufukeni, mutshele ukuthi wena uvulile ezishimani company CC Property Limited. Hey madoda, niwuthatha phi umuntu onjalo? Kamane. Ke re le Magubane. Akeke ba ele loro, hona lo linsiyo mo. But kanjalo bani. Nitento ukuba ubazi ngaba ikhampani angeke ayiqonde into yokuba ukwinto enzekayo ngento zakhe. Hey. Ciao. Uzawuzwa ngubani kanti? Awufuni wena mali kanti? Shirwan, ungathini ukubuza i-shareholder umbuzo onjalo ukuba ayifuna imali? Ngiyayifuna. Khalezani kaloku niyothathela yeza phambi koba uMagubane afika. Nikhumbule ndikhona ku-profit sharing madoda. Ke o bua nnete. Bona Chiwale. Hare kamane. Re bona hore re nka o fe kgetlo lena. Oh, Are. kulungile. Kuza kufuneka umuntu aphakamisa insimbi kwakhona. Ba umkhizi. Awu, Job. Awu, wathi nyala endlini babonke abantu. Yini le? Oh, why Mfukeni noChirwana baphuma khona ngoko akubabonanga ngaphandle? Oh, I'm sure uthe wena xa usithi east babe bona besithi west bayoqabela. West. Yeah. Bona Magubane. Oh, yebo shawo kunjani? Hayi philile mntakwethu awukhona. Khona phela ukukhathala nje sobeka imithi yami. Ngiyakunceda. Hayi ngisobeka imithi yami Magubane. ngisixoxa sha. Ya uyinyana ina kasakitsa. La kulungile. Asithathe rami mbodle. Yeni. Nenzani emthini yami? Siya cleaner la. Hey, beka lento. Beka. Awukani jasifeta dust. Yeni. Iqale nini ukunkidilela la? Aw, sikuyenzela favor musi. Ake re bona hore mpela uthuse. Uthusa kwani? Ngubalo athi na ubalo sathi umuzi wakhe lakho wala. Yini yawo wena? Thangile baba. Usho ngani baba? Ngizwa nje lakini. Ngumsathi iphoyisa. Ngiyaxolisa baba. Yazi mfana. Uma ngizifimza nomuntu. Uqala ukuthi ngo.